Ndagusuje gukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi, nizere ko umeze neza cyane ku byo uri gukora. Niba utameze neza kandi ibintu buriya bishobora kuba byahinduka igihe cyari cyo cyose gihumeka umwuka w'abazima. Njye nkuko bisanzwe ni Clement Ndayisenga, ndahasesekaye ngo nkugezeho amakuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko by'umwihariko yibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Angola kuri ubu ngubu yaba yaremereye Kisekedi ubuhungiro bw'igihe gito mu gihe byaba bibaye ngombwa. Makuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Kisekedi yaba yaremerewe na Angola ubuhungiro bw'igihe gito mu gihe byaba bibaye ngombwa ko ahunga. Kisekedi yijwejwe ubuhungiro rero ubwo yari muri iki gihugu cya Angola ku ya 18 Gashyantare 2025, aho yari mu rugendo rw'ibanga muri Rwanda mu murwa mukuru w'igihugu cya Angola. Umunyamakuru Pero Luwala ukunze gushyira ahagaragara amakuru y'ibanga yerekeye na Kisekedi ndetse n'umuryango we, niwe wabaye uwa mbere mu gutangaza ko perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi Chirumbo yagiye muri Angola rwihishwa. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X ku isaha y'isa 6:16 ni Kisekedi wavuye i Kinshasa saa 3:58 za mu gitondo, aherekejwe n'itsinda ry'abamwunganira cyangwa se abajyanama be, akaba yari mu ndege yari itwawe n'abapilote b'Uburusiya nk'uko amakuru yagiye ahagaragara abitangaza. Presidence ya Angola ariko nayo yemeje aya makuru avuga ko Rwanda koko hageze perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi biciye mu mafoto ye ari kumwe na perezida Joao Lorenzo wa Angola, yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook rw'ibiro bya perezida Lorenzo ari nawe wa Angola. Kisekedi kandi yagendereye Angola mu gihe ibintu bikomeje kumuzambana mu gihugu cye, dore ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zikomeje kwigarura ibice bitandukanye byo muri icyo gihugu, birimo intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ikaba birimo n'imirwa mikuru y'izo ntara Bukavu ndetse na Goma. Bukavu ni mu majyepfo, Kivu y'Amajyepfo na Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose bikaba byaramaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23 n'imipaka yose ubu ngubu ihuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ikaba iri kugenzurwa n'umutwe wa M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Ambasaderi Tite Antonio yabwiye abanyamakuru ko umuhuro wa perezida wa Kongo na mugenzi we wa Angola wari mu rwego rwo gusuzuma ihinduka ry'imiterere y'akarere ndetse n'ingamba zikwiye gufatwa nyuma y'ibiganiro byabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ubwo habaga inama y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango wa Afrika yunze ubumwe Africa Union. Urabizi ko na perezida wa Angola nawe waje guhabwa inshingano zo kuyobora uyu muryango mu gihe cy'umwaka. Pero Luwala ku rundi ruhande we yatangaje ko mu byari bijyanye Kisekedi i Rwanda harimo gusaba ubufasha bw'umutekano we bwite. Yavuze ko Angola yamenyesheje Kisekedi ko idashobora kumutabara mu buryo bwa gisirikare, gusa ngo imwizeza ko ubuhungiro bw'igihe gito yabuhabwa mu gihe byaba bibaye ngombwa ko ahunga. Bisobanuye ko mu gihe yaba ahunze RDC ashobora kujya muri Angola, aho ashobora kuba yizeye umutekano mbere yuko yaba yakwerekeza ahandi. Ku rundi ruhande ariko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, perezida w'iki gihugu Felix Antoine Kisekedi akomeje n'ubundi umugambi wo gushaka kwivugana uwo yasimbuye ku butegetsi, akaba yitwa Joseph Kabila Kabange, kubera ko amakuru yamenyekanye aravuga yuko abakomando ba Afrika y'Epfo na FARDC ni igisirikare cya Kongo bahushije Joseph Kabila Kabange aho yari ari muri Ethiopia. Amakuru aturuka ya Addis Abeba muri Ethiopia mu murwa mukuru w'icyo gihugu aravuga ko hari umugambi wari ugamijwe kwibasira Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uwo mugambi rero ukaba waraburijwemo, gusa birangira uburijwemo nk'uko amakuru abitangaza. Uyu rero wahoze ari perezida wa Kongo kuva mwaka 2001 kugeza mwaka 2019, aho yayoboye imyaka 18 igihugu cya Kongo, akaba nabyo mwihariko ari nawe perezida rukumbi wa Kongo wahererekanyije ubutegetsi mu mahoro
yaragiye kwivuganwa mu mpera z'icyumweru gishize ubwo Addis Abeba haberaga inama isanzwe 38 y'ibihugu bigize guverinoma zigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe Africa Union. Amakuru avuga ko ubwo iyi nama yarimo iba, inzego z'ubutasi za Repubulika Demokarasi ya Kongo zari zamenye amakuru ko na perezida wahoze ari perezida Joseph Kabila Kabange ari muri Ethiopia. RDC rero muri iriya nama yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Judith Sumirwa Tukutka, bijyanye nuko perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari Munich mu Budage mu nama yari yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku umutekano. Iby'umugambi rero wo kwivugana Kabila byamenyekanye ubwo hamenyekanaga amakuru yuko hari itsinda ryiswe iry'abanyamakuru b'abanyekongo barimo abo muri presidence n'abo mu biro bya Minisitiri w'Intebe bari bagiye Addis Abeba muri Ethiopia, bangiwe gusohoka muri hoteli barimo n'inzego zishinzwe umutekano za Ethiopia. Inzego zishinzwe umutekano za Ethiopia nizo zabangiye ko basohoka bari kuko zari zamaze kubakeka amajanja. Hanyuma rero ibiro ntaramakuru ASP by'abanyekongo biri mu byakwirakwije iyo nkuru ku rubuga rwabyo rwa X binyuze muri byunzemo ko muri abo biswe abanyamakuru n'abagerageje kuva muri hoteli bajya gushaka ibyo kurya cyangwa imiti basabwe kugaruka mu byumba byabo vuba na bwangu, ndetse bacungiwe umutekano, bakomeza gucungirwa umutekano rwose bacungishijwe ijisho n'abarinzi b'iyo hoteli bashinzwe umutekano mu gihugu cya Ethiopia kuko bari bamaze kufindura uwo mugambi mubisha wabo. Amakuru kandi akavuga ko abo bari biswe abanyamakuru bari intasi zari zoherejwe kwivugana wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Perezida Tshisekedi kandi ubwo yari iminike muri iyo nama twavuze yavuze ko uyu yasimbuye ariwe Joseph Kabila Kabange ari umuterankunga mukuru wa AFCM 23 ikomeje gukubita ahababaza ihuriro rya FARDC, izangabo za Kongo n'abafatanya barimo abacancuro, barimo Wazalendo, barimo FDLR, barimo ingabo zo muri SADC, Samidi, RC ndetse n'izindi mitwe itandukanye mu mirwano bahanganyemo kuva mu mwaka wa 2021 mu Gushyingo, ikaba ari nayo yasize ibyo bice twavuze haruguru byigaruriwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ibyo abari biswe rero abanyamakuru bo mu biro bya perezida Tshisekedi bari intasi zari zoherejwe kwica uriya munyapolitiki, bishimangirwa no kuba ririya tsinda ritari ryagiye iminike aho Tshisekedi yarari, ahubwo ryari rigiye Addis Abeba mu gihe kandi itangazamakuru risanzwe rigendana na Minisitiri w'Intebe naryo ryari ririyo, bakibaza abo bantu bose icyo bari barimo, ari nayo haje kuvumburwa uwo mugambi mubisha. Amakuru nanone ariko akavuga ko abo bari biswe abanyamakuru ba perezida Tshisekedi batararaga hamwe n'aba minisitiri b'intebe na Minisitiri w'Intebe n'abandi bari muri iyo delegation, uko ahubwo bari biswe aba perezida babanaga n'abakomando 5 b'abanyafrika y'Epfo n'abandi 4 b'abanyekongo, nabo bari bambaye nk'abanyamakuru, bari bigize abanyamakuru kandi bafite umugambi mubisha wo kwivugana wahoze ari perezida w'icyo gihugu, akaba ari perezida wa Kongo, wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Abo rero bivugwa ko nanone abo bose bakigera ku kibuga cy'indege cya Addis Abeba muri Ethiopia bahinduye amazina kugira ngo badatahurwa, rero kubatahura bize kuba bigorana. Umugambi rero kwivugana Kabila, amakuru avuga ko wapfubye ubwo bamwe mu bakozi ba ANR nubwo nabo ubutasi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bikangaga Kabila, basaba inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka za Ethiopia guhata ibibazo abantu bari bagiye biyise abanyamakuru ba RDC, bagasanga harimo abavuga icyongereza gusa kandi mu kubabaza bitwaje bamwe mu bazi neza indimi z'iringara, Igifaransa, Ikiruba, izo akaba ari indimi rero zikoreshwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni indimi izabananiye kuvuga, ibyatumye rero batahurwa ko ari batari abanyamakuru ahubwo bari mu wundi mugambi waje gufindurwa nyuma.
Si ubwa mbere rero Kisekedi yarageze amajanja Kabila, kuko no mu mwaka ushize 2024 ubwo yari iharare muri Zimbabwe ahaberaga inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC, nabwo yohereje abantu bo kumwivugana, ariko nabwo birangira abo bantu bafashwe bataragera kuri uwo mugambi wabo mubisha. Amakuru rero ibyabereye Addis Abeba byatumye nta munyamakuru n'umwe ufite pasiporo ya Repubulika Demokarasi ya Kongo wemererwa kugera ahaberaga inama ya Afurika yunze ubumwe. Ikindi kandi ngo nyuma biza kugaragara ko bari biswe abanyamakuru ba Suminwa ari abanyafurika y'epfo b'abakomando bari bagiye kwivugana uwahoze ari perezida w'icyo gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bariya bose rero baracyafungiye n'ubu ngubu mu gihugu cya Ethiopia. Kugeza amagingo ya rero igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyararuciye kirarumira, ntacyo kiratangaza kuri aya makuru. Nako kandi uko gukoresha abakomando ba Afurika y'Epfo birakomeza n'ubundi gushimangira umugambi uri hagati ya perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ndetse na Felix Antoine Tshisekedi wo gukomeza ibikorwa by'intambara, aho gukoresha inzira y'ibiganiro ari nayo yemeranyijweho n'impande zombi, ya ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo mu by'ubukungu SADC ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC mu nama yateranye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Gashyantare. Ariko ibyabereye muri iyo nama ndetse n'imyanzuro afatiye muri iyi nama nabyo bikaba bikomeje kuba amasigara cyicaro. Tukiri kandi kufitanye isano na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ntabwo umuntu yabura kukubwira yuko n'ubundi ingabo z'u Burundi muri icyo gihugu zakubiswe inshuro n'umutwe wa M23 nazo yabangiye ingata noneho kera kabaye zikaba zatashye mu gihugu cyazo. Ingabo z'u Burundi zatangiye kuvanwa muri RDC nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye biri guhuriza kuri iyi inkuru. Uburundi rero buri gufasha Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC mu kurwanya umutwe witwaje intwaro M23, umutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo. Bwatangiye gukura ingabo rero, ubwo Burundi bwatangiye gukura ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Kongo nyuma yuko zikubiswe inshuro n'uyu mutwe wa 23. Namakuru yemejwe na bamwe mu basirikare b'u Burundi na bamwe mu bayobozi b'umuryango w'abibumbye, nk'uko inkuru ya Reuters ibi itangaza rero cyangwa se Reuters yabyanditse. Abarundi rero bakaba Uburundi bwaratangiye kumanika amaboko nyuma yuko M23 yari isumbirije ihuriro ry'ingabo za RDC igafata umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru n'ubundi wa Kivu ya Majyaruguru. Umujyi rero ukaba waraje gufatwa n'ubundi ntibyarangirira aho ngaho ko ingabo z'u Burundi nyinshi zari zahungiye Bukavu, aho zari zitegereje umutwe wa 23 byaje n'ubundi gusiga n'ubundi umutwe wa 23 ukomeje n'ubundi kuzisangayo. Burundi rero bukaba akera kabaye bwatangiye gucyura ingabo zabwo. Watanze amakuru rero yavuze ko zanyuze ku mupaka wa uhuza RDC n'u Burundi. Ingabo z'u Burundi ziri kuvanwa muri RDC, amakamyo menshi yuzuye abasirikare yageze mu gihugu kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Gashyantare uyu mwaka wa 2025. M23 rero ikomeje ibikorwa byo kubohora abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo binyujyanye nuko rero umujyi wa Bukavu uri hafi y'umupaka w'iki gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko ku ya 17 na 18 Gashyantare 2025 ku mupaka wa Kamanyura ariho rero habereye ibyo bikorwa. Ubufatanye bw'u Burundi rero na RDC bukaba rero bwaratangiye kumvikana by'umwihariko cyane cyane ubwo ingabo za Kongo zari zisumbirijwe n'umutwe wa 23. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukaba bwarahisemo gutiza imbaraga ugiza Kisekedi wari usumbirijwe n'umutwe wa 23, ari nabwo ingabo z'u Burundi zafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare muri kiriya gihugu kugira ngo bajye kurwanya n'umutwe wa 23. Ariko nanone kurwanya umutwe wa 23 bakaba bafatanyaga n'aba genocidaire wo mu mutwe wa FDLR basize bahekuye u Rwanda mu myaka 30 hafi n'umwe ishize. Nako kandi umutwe wa 23 wafashe icyemezo cyo gushyira mu gisirikare abari mu gisirikare cya Kongo FARDC baherutse kumanika amaboko, ubu tayari bakaba bamaze kujoininga igisirikare cya M23. Ihuriro AFC M23 ryafashe icyemezo
cyo gushyira mu ngabo zacyo abari abasirikare ba FARDC baherutse kumanika amaboko bakishyikiriza uyu mutwe. Abasirikare rero bashyizwe mu ngabo na M23 n'abaherutse kwishyikiriza umutwe wa 23 mu mpera za Mutarama 2025 ubwo uyu mutwe witwaje intwaro wabohozaga umujyi wa Goma. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki yitwa Lawrence Kanyuka yabwiye The New Times yandikira mu Rwanda ko abasirikare ba RDC bari inzira karengane z'ubutegetsi bwa Kisekedi. Kanyuka wari mu mujyi wa Bukavu uyu mutwe wamaze kwigarurura ati n'abanyekongo bahoze bakoreshwa na Kisekedi n'abambari be n'abaturage rero ba Kongo ni inzirakarengane za Kisekedi na guverinoma ye, bijyanye nuko rero kugaragaza ko nabo bashyize mu ngabo zabo ari abanyekongo nkabo, kandi nabo bakaba bagomba gutahiriza umugozi umwe mu kubohora Kongo. Akaba aricyo cyemezo rero cyatumye, ariyo mpamvu yatumye bafata icyemezo cyo kuba n'ubundi nabo babashyira mu gisirikare cya AFC M23 kugira ngo nabo bajoininge uyu umutwe, nk'uko n'ubundi bisanzwe bikorwa hirya no hino ku isi. N'ubundi abasirikare benshi baba baratsinzwe ku rugamba bimeze gutya, n'ubundi abenshi bakaba joininga igisirikare cyaba atsinze. Ndagushimiye cyane aho ukurikira amakuru n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Nyine twa Clement Ndayisenga nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.